Bugün biz qayerga keldik? 17'ye geldik. Havaga 17'ye geldi. Benim kızım. Ana, nasıl boyatıp var? Aylin kızım. Aylin. Adima. Ne kolum oynadı. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Mirlan. Gel. Gel ağa gel. Ne kolum oynadı. Mana keladir? Oyna balam, sekire qo'y. Sekirib oyna. Bina. Beni bilang sekirib. Oyoqqa 5 yoshga net sonraga qanaqa bo'ladi? 3 yoshga дейін ekan. Ya, 5 yoshga. Sen boshqasini o'tirasiz hozir. Yani, nazarga Oy, mening qizim suluv bo'ldi. O'tirasizmi, o'ynaysizmi? Aylin ketdi. Aylin. Papa, ana mana kira o'tir. Ne? Aylin. Aylin'im yakında qara. Покиражати. Мама. Та ні. Амина Тарзанкаға барам деп отыр. Күшті ба? Ya. Эмоциямен бөліссейші, эмоциямен. Басында шамам қорқыштың аяғында ире кетеді екенсің. Ne aksan oldu? Dostlar, bekle geleceğiz. Bizim
келеміз. Осы батутқа келді. Мирлан. Мирлан, привет тебе. Мухаммед Али, привет тебе. Привет. Эй, жаным. Привет, эй, жаным. Амина қайда? Амина міне. Молодец, ойна. Атына бөпелеп байқа. На бокс ойнап жатырмын. Ойна. Kan daha da böyle tut. Evet. Айле Мейірлан деп шақырғанда төртеуіңді шығасыңдар, жарай ма? Мухаммед Али. Ойнай ғой. Kadın, boks desene, boks des. Boks деп отырды. Басқа жағында ойнаса, осы қанша ауыз қалды да? Дерет мені. Ойна. Жүгір. Бөпеле сияқты ойнамау керек. Давай. О, ойнасай балам, ойна. Привет. Ойнасай, шапсай, ойнасай. Тек ойнамау. Шығарды. Саған сол қолмен қалай... О, біреу кетті.
Şu atasında. O, 2. Üç. Молодец. Papamız şaramız izlеп отыр. Көрейік ал. Біреу ақ қойып жібереді. Ал баста. Біреу. 2. Төрт. Şu. Төртеу. Ormana geldi. Ya, Yıksa. Papa. Papa.